Intermediate Department Zirlai Sumhni Parukna Cyprian-A kan rin lo takin India Sarkar ro pui tak hian Mizo Kristian zong pujahuna Hindu pathian limma a kuna biak vektur chumi ti lo chu ti hlum tur ti tamai se in zom lo ngamangem Cyprian huna chutiang dewa rom sarkar thupe ka wang chuan Kristian tam takin iswa anzui ngam lawa an phatani vena Cyprian an kaushan ke dar tur humatum dan chen khatle ama chanchin kan zirdon ani Cyprian chu edi zani vêla Carthage khuua piang ni arin ani a mi hausa chhungkuaa ami lehkhathiam takani ama zirtirtu chu Tertuliana-a ani a Kristian ani hmain thusoi thiam zirna-a zirtirtu thatak ani bok edi zani somli paruka Kristian-a in leta anun chuwa in thlak thleng chiang hle ama pu alar ngal deuh maya mani in vongfel tak remsha tak le mingil nei takani a mire thei chom dol nan abung ruwa tam tak ashal nge ani in real bol lam athiamin angai poimo hle Tertuliana thuziak le Bible ashene hle bok edi zani somli pakwa a ti du da nakara Carthage kho bishopa an thlanga bishop hmasa ho zinga an ngai san ber pol ani ahun lai hian romram ro rel na hnuaya an oma chu Persia ramin ni an tuma romram chu anin lungruala an chanrual theina tur chuan sakho in angbia sela a that ring an tanuala ma se Kristian te tan chuan hanti theiruala ni lo thuziak mangin mithiam ten Kristian thurin chu an beya sarkar lamin Kristiana in pek an khap tabuka an chep sot hle ani edi zani somnga a Kristian te an mantrana thlem na hau tak zet mai ti du da na pumpel nan in thoi tura phut lui an ni si a iswa phatin mitam tak anin thoya chen khatin an in thoi ti entirna certificate an le thunga Cyprian chu chutiang ti ve du lovin abiru a lekha in a kaushan enkol te chu avong zui zel thunga voisom thum pariat lai lekha athonani a lekha zia ka chuan apostol te atanga thune ina in hlan chon zel chu bishop te kuta alo oma rin na phat san tu ten chu thune na chu an nei lo tharau thiang limina kal san to awangin sacrament pek theina po an nei lo ati ani ama zirtirtu Tertuliana ngai dan chomin Cyprian chuan kaushan pona chandamna a omlo mi in kaushan hi nu a anei lo chuan pathian hi pa a anei thei ngai lawang ti in asoi chin henga thu soite hian kaushana nun hona angai poimo zia alantir hle rin na phatsan tu te chu baptist non tur atia he thu a hian rom bishop nen ral khata lekha in na satakin anin hniala ti dudana in aron nangta ani kaushan le sarkara har satna chu theito pin asu a kaushan tike tur zonga beina chu theito pin ado dalani rin na phatsan tu te chu INKHAWM puin edi zani somnga pakhat le zani somnga pahnia tumhni anrel nu in anlom lut le ta ani Cyprian chuan kaushan hruaitu te abikin bishop te poimo na soin kaushan inpumkhatna chu bishop te in thurwalna a in ngat atia he thu hian kaushan inpumkhatna adu zia atilang hle rom bishop chu khai khom tua apomna in bishop dangte aya thunei bik le anchunga thunei tu a apom chuang lo bishop dangte tlukpui thawani ati kum edi zani somnga a Kristian te ti duda na alo thlenin abi ruk na atangin edi zani somnga pahnia alo kir le a edi zani somnga pahnia Carthage khopuya shipui aleng chiama chu shipui chu Kristian te dan bo chiat wanga an pu a Cyprian le hruaitu dang ten theito pin chomdol na an thokna in Kristian te abikin hruaitu te huat na chu azwal so zoka desia sathak tu Valerian huna chuan ti duda na alo zwal ta a Cyprian chu man antuma abiru a man antum voi ni na ama thu in a in mantira September ni sompali edi zani somnga pariata alu antana martarin athita ani thuvon kolosa bungkhat chang somni pariat mitin Krista a chuan thafam kima kan din tir theina turin mitin zilin mitin fin na tin renga zirtirin a chanchin kan shil thin hi